Haurakhat Haveli Hotel along Goja ki thusi Radatum lang keso ki junahut ke lokpon. Longri Krehini Sar Habia Mai Hin Pen Aduya Hoya Parman Long Ikesompon. Puloni Lemalong Ninkan Po Parman election Kang Nipon. Dongmuka Grangsina Klamalong Mirjeng Joy Sing Rongpi Ninkan ke Thom Karli ke Chokarani Kachiki Mopon. Kardon ni Liberta Thanbang Pi Sami Mirli Intik Tharpi Aprangsi Northeast Karbi Life ke Langara Doa Napan Kardon Baje Diklo Kardon Tangte Pini Prime Time Liberta Leang Tonpen Arju Ponikha Haurakhat Haveli Hotel along Goja ki thusi Radatum lang keso ki junahut ke lokpon. Munida tum ke choso na bungan ki kang hir jira sonan si chonang ji jong si keheno hormu cholong rong plotang te o ka pranapan keheno do. Son si Haurakhat Municipal Board ki parlo Haurakhat hi thialong ki do Haveli Hotel along ke cho hormu goja ki thukamen uisi Radatum lang keso sa ki junahut ke longpon. Labangso Haveli Hotel along pai pai ni phai in koyar ni ke lang ke sopen goja ke chojia hot goja ki thukamen uisi Radatum ke chodama hot longpon loklo. Base labangso Haveli Hotel along ki thukamen uya hormu pensi Radatum aphan ki pikapajir polotang te mola bangso Haveli Hotel along goja ke chopen ke so cholong loklo te Radatum ki song chetong na kongji. Pinpurda me kedam tanga pora hota me Haurakhat hi thialong ki do Raju Hotel palong pen chow food poisoning ki cholong pen tonmoy bora rong pia pran damnang ji li hotel along Radatum sa ki jon dama hut ke longpon goja ki thukamen ui expired tang goja si ki pike mo food poisoning che mandate pen labang so goja ki thukamen ui chodet plotang te ke cholong abang photum ki su phodeta hai asi town and country planning Karbi Anglong Autonomous Council em kangbura killing la pen Haurakhat Municipal Board atum prabjin pen labang Haveli Hotel along goja ki thukamen ui ke longa puthak RDP pen munon philason ki thukamen ui ke pajor long le deje phansi Radatum pen tuning report Haurakhat Municipal Board atum arona teng pen ing saipon vekhanang ji pusi Radatum sodak pen pachini pon labang so puthak Food and Civil Supplies Department la pen Taxation Department of Karbi Anglong atum hin pen prabjin pen labang so Haveli Hotel akulat kahum ridam jia phansi penang an Radatum tuning report তো আমি এটো কারিগর যোৱাকালি বনাইছে আমাৰ কারিগৰ যোৱাকালি বস্তু এনেকা হৈ যায় নি যোৱাকালি বনালে এটো বস্তুটো দিয়া নহব কি কৰিব আমি আৰু কালি পৰা এনেকা বনাব নি আমি তো নবনাই এটো কি কৰিব কৈছেন আমি জানি কোন নবনাই দাদা আমি তো এটো হোটেল চলোৱা আজি 50 ইয়ার্স হৈ গল মানুহ কাৰণে দিব না মানুহ খোৱা বস্তুটো এনেকা বিয়া হলে বাই চান্স কিবা এটা আমি তো দেখছিলাম আমি তো সব বস্তু নাই তো কিবা এটা বস্তু পৰা ফুড পয়জনিং হৈ গলে কি হ'ব তো ডাঙৰ কথা হৈ যাব আমি তো এনেকা কথা নহয় এটা হোটেল নাম কি আছিল গীতা টি ষ্টল মালিক নামটো কি আছিল মালিক এতিয়া ডেথ হল হৰেন্দ্ৰ চাবলি ডেথ হল দিয়া নহয় এতিয়া থাকা নাম ডেথ থাকা চলা সুধাসা চলাবন দি দোকান সুধাসা নাম কি না দুধাসা এতিয়া আহিব নি এতিয়া আহিব অলপ টাইম লাগিব এতিয়া 1.5 ঘণ্টা লাগিব এতিয়া অহা নাই Then the Khatpen Mizoram Hanse report Northeast Karbi Life. Tangte pinya aduntu ar sigjit la pena kenang soda biar talento nang tonpen arju monikha. Dongmuka Grangsina Klamalong Mirjeng Joy Sing Rongpi Ningkan ke Thom Karli ke Chokarani Kachiki Mopon. Patemi pai pai cheklo ni phaing koira ni Karbi lun kimia kuru Karli tang Joy Sing Rongpi Ningkan ke Thom Karli ke Chokarani Dongmuka Grangsina Klamalong Karbi jutang asong Karbi lamed amai Karbi Employee Association atumpen Kachiki Mopon. Lason si patemi Dongmuka kolong kedo
jutang club mate rangsina klama longata porphai kep porpen karbi lun kimia kuru karli tang mirjeng joy sing rong pia pha ningkan ke thom karli ke chakarani pache tondun si kachigi modun labang soja me kapatir pi pon lake karbi lamedamai dogmuka garo karbi jutang song tikalang jon habaramai karbi employee association dogmuka jon atum pen si chapatir pi pon lo la solong jai me ka teng pen si ka cheng pen ki jut an sitami karbi lamedamai dogmuka garo chunbang dorsing terang pen si chari pon lo Kecengsi karbi lameda mai nihang longria maya mai phu dhon sing terang karbi juta ka song tikalang jun hawara maya mai phu biren sing teron karbi lameda mai dok muka ka ro mai phu robin ro rong pia tum pen si karli tang merjeng joy sing rong pia phan milur me theke kai pon pen si kachiki mo sai pangcheng pon lo la so phit krusar mo heswor tok bi pen si karli tang merjeng joy sing rong pi la ban dok muka ka hawara lo jutang la pen lameda pharman ke claim ke nam ka chapadu ka bang phu tuma phan tirim thok jur pon lo la so phit karbi lameda mai nihang longria maya chun bang sing ing tipen kalitang mirjeng joy sing rong pia kaya lamo than pajurmi ponlo la so phit kachitong dona bang phu bang phike do ana tum sitame milur me thek chakai dun rinti si here jume chuhang dun rinti lo Karbiang long dog moka pen sing rong pi report Northeast Karbi Live Tangte pinya adun thu RCG la pen akenang soda biar taleno nang tonpen arjumanik tha Puloni lemalong ningkan pho pharman election kangnipon Rada phan ke Japon jia phan rada tum a hoga kangwai mate ning ka che thia phan sei ingwai ponji Sonsi ke dam tang in koyarni pen Puloni constituency ka parlo Puloni lem election ningkan pho kangni jia phan batumi pen election do si phai inkorai siarnian ang theke klang Sonsi bang suri si sosiatum bang plikebra pho election ka chapati atuma phan vote pipon si bang kre pho muluk atum chapahai pon bang so election pathualong BJP pen kre pho APHLC pen kre pho la pen Congress ASDC CPIML atum chotoi dun along BJP pen bang kre kathom APHLC pen bang hani atum chapahai pon lo bang so ki hai pon atum MLA Dorsing rong hang EM kangbura kiling la pen Puloni VDC Dhoniram rong hang atum pen archo pon Sonsi ki hai timamen category of women pen Durti BP 428 Om Phutaropi 274 ST SC Vidya Singh Rong P 473 Unreserved category pen Duri Hanse 403 Sarsing Bay 393 Pronasan Rong Par 390 Bapuson Hanse 361 Kiran Taro 357 Harsing Rong Par 353 Mandal Basatari 344 Naraning T 328 Bimol Teron 325 Kirania Baglari 316 Longki Terang 288 David Teron 277 Latumsi Chipahai Ponlo Puloni pen lomba morning tikatha report Northeast Karbi Live Tangte pinya adun thu RCG la pen akenang soda biar taleno nang tonpen arjumanik tha Longri krehini sar habia mai hin pen aduya hoya pharman longi ke sompon Inkoira truck number 2 Bagori constituency ka parlo kahora longri krehini sar habia mai hin pen pai ni phaing korai si urbiar ni duya hoya pharman long ike sompona jai mek kedeng pon Lanangso duya hoya long ike sompon ka chipatir pipon lake longri krehini sar habia mai phumen singtron himaring leng long singtok bilapen singtron atum chipatir pidun si aduya hoya pharmana long e sompon si Sierra Banta Rupa Banta horbong hor thela pen beng army pen pi pajir sing samjin pen adui hoya long e sompon lo Beard here long alam ki kathenai ki kopilo plodangte long le alam ki hanlo lam kiang bong pen kathenai lo Aduya hoy kachichini ne lapen ki thir thip thia joksi non malom nijang Karbiang long lapen Meghalayang bong sita mela puson long le duya hoya joini si soluk soda ke donang lo lapen areng a hu sita meke sonanga tumdolo la sila puson thak thak lam ki pen ki moe prang ke bang jilanga porke soluk soda ka videt nangji pu matha ponsi longri krehni sar habia mai temahin pen patir pi ponsi inkoira truck number 2 Bagori constituency ka parlo kahora long sita mi aduya hoy thir thip nangji pusi long e sompon lo Tabang solong ike sompon ang kok lagi Golaghat district laben Karbiang long aduya hoyalong moke bang jia por hotpupu district atuma joy kepen kachichini jia phan mate lapupu a district atum sita mi soluk sudak pendang lok lam ki lampong lapen ning kachi soke pa vede jia phan longri krehini sar habia maya bitung atum mathasi ingsam jin pen long e sompon long lo
ton pardon ada ke gula ghat la pen kar beng long a hora long lo dan ini tu mithang ki e som itum along elong chong ni tum na chilak iglo asinon long elong chong long ni tum banta bahut na pen tangka harmai horthai sini tum karom pajet tikang to Nijang Karbiang lo votat lang so Hong Krampen long ki rong pi report notice Karbilai. Tang pini prime time berta la puan se kang tonik lo kadu ka ve phan ta kurbang thu la pen to me thak me kardom.